babyishimira. Ngira ngo urareba hariya hose ukuntu ari umujyi uzengurutswe n'imisozi. Mu ishakoshi kugira ngo arebe igihugu. Aha rero tugiye naho kureba ati y'uyu mugabo. Agatebe ni ururimi, amatwi ni iki? Kureba agatebe ni ururimi n'umushatsi. Ikomeje uza iyi sayidi nabwo uba uri kureba umujyi wose uko umeze. Rero hano muri Froyban harimo ibice byinshi bitandukanye, bigenda ureba ibintu bitandukanye, cyane cyane abana babyishimira. Ngira ngo urareba hariya hose ukuntu ari umujyi uzengurutswe n'imisozi. Uri kubireba hariya hose uyu mujyi uko umeze. Hasi urabona ko imodoka ziri kugenda ari nyinshi mu mihanda ya Bergen, ugakomeza iyo hirya hose. Ja, vi ska sova där. I hytta. Idag är det aha design murayireba, ibiti bagiye bashingamo ingiga z'ibiti. Urabona abantu kubera gukunda igihugu aremera akagenda idarapo yarihanitse mu ishakoshi kugira ngo arebe igihugu. Aha rero tugiye naho kureba ibishushanyo mbonera by'umuco wabo ko byagiye, ko bimeze aho ngaho. Cyangwa murareba nk'ibi ngibi hari iwacu, ubibonye murabireba muti wavuga uti kabisa aba bantu bakorana n'ibigirwamana. Ariko ugiye kwitegereza bisobanuye ibintu kera byabaga aha ngaha, umuco wabaga uri muri iri shyamba cyangwa se byabaga muri iri shyamba, bikozwe mu biti. Tibagirwa gukora subscribe. Ibintu urabona ko bitinyishije, bimeze nk'amagini y'ayina, ariko siko bimeze. Hano handitse Floyen Hexa and Store Tactile. Yango ni company yabikoze. Agatebe hano umunsi niyemeje kugenda mpabereka buri hantu hose, cyane iyi ni art y'iki yo kuva mu bidukikije nyine. Urabona ko abo umuntu uba warakoze iyi art atoroshye. Ngira ngo urareba iri zuru. Ibi rero bisobanura ibintu byari biri aha kera utasobanukirwa ibyo ari byo. Uje hano muri iri shyamba habaga harimo ibintu bitinyishije cyane. Uri kubireba urabibona ahantu hose muri iri shyamba cyangwa muri aha hantu heza, muri ibi biti byiza ukuntu bimeze. cyangwa muramubona uwo mugabo w'ijisho rimwe.
mbega ni byinshi muri iri shyamba. Iyi art y'ibi bintu ni byinshi bitewe n'amateka y'aha ngaha. Uri kureba art y'uyu mugabo, agatebe ni ururimi, amatwi ni iki, kureba agatebe ni ururimi, n'umushatsi ufunze hejuru. Murabireba mute mw'abantu? Uje hano wahita uvuga uti aha hantu ni abapfumu gusa bahibera, ariko iyi ni art. Ngira ngo murabirebera ishyamba ryose, ahantu heza uza rwose ukaba watemberera na famiye yawe ukumva umerewe neza. Ahangaha rero ufitiye nk'igitaramo uraza bakaguha uyu mwanya n'amahema byose ukagira. Rero ni ahantu heza ho kuzana abana. Urabona ko abana baba bahinjoyinga bahakinira. Urabona ko n'ibiti ukuntu hasa, nature cyangwa ibidukikije ni byiza. Wambwira uko muhabona ko Norvège ikintu bitaho ni amashyamba nk'uko nabibabwiye. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni mu mujyi gusa, oya, ni ahantu nyine ugomba kugira gute, kwinjoyinga ibijyanye na nature. Urabona rero ukuntu hameze, abana barinjoyinga, naho baza bagakorera activite muri ibi biti byiza cyane. Kugira ngo murahabona aha hose kugera iriya.